Patau Fatulo Samoa Entertainment TV, mai Samoa le nei foi so fau. Ai mai so tapo inga tama matina matua. Te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tula. Ua tatia i nei lumol kapineta le fuafuanga le pulengo le mlai valele. Mo le si itanga o pasese o tangata malanga ese ma Samoa. Fale olo mo fangali e amata atu le masino fo wa mati. O si itanga e au fia ile sulima tala departure tax. Mai le ono lima ile valu se fulu tala. Ma le se lau tala, mo le aerodrome facility charge. Po le tupelea e au el pulengo mlai valele mai pasese. E faa tupea ia na ngā luenga. Pe o le puipuinga, male wha ngā ioina o ngā ruenga whaatino, e wha opopo i lunga o le pāsese. Ma tātou whesiringi ai le whionga le pālemia la auli al maali e tōpula te vāo le watea Forsi Schmidt, i lea fuafuanga ale malai wa alele mai e tali mai. O le a whanol kāpeneta e whaia iai se whai unga le vai e sonai. Pei tai, i le mai tau watu, o le tala o le tupe wha soa o le lua olua lima lua olua ono, e tasi tesi ma le lua wha piliona tala. Na whaasoa tuai i le pūlenga o le mlai waalele, le miliona tala mo ana ngā ruenga whaatino. Ua mai tawina fo'i wha mo maunga tupe maua le pūlenga o le mlai waalele, na amata si ita imaia na tupe maua le lua o sfuruiva i le 5 miliona. Lua olua tolu na ngā ilunga na tupe maua le ono tesima le ono miliona. Ma o atu ai i le lua olua wha, o atu le fitu tesima le wha miliona tala, ma avane aila la tau sao e lua tesima le wha miliona i le malo. I whaamaumaunga ale ofisa whainumera mo le tausanga lua o lua lima. Na whaamawina leo o atu i le lua se lau lima sifulu afe. Iwa se lau valu sulfaa tangata. Na taunu umai i Samoa. To tele lava o tangata asia si mai. O le iwa sifulfaa te si malfaa pasene o nā tangata. Na malanga mai iwa alele. Na si vaenga e 5 te si male ono pasene. Na malanga mai iwa asami. Peita iwa amata o na maalilili tama whaifato anga whale alili. O lo malanga iwa i so uma. Pe a whai e tau nu ulea si i tanga maua e o pāsese wa lele. Mo ia lava ia na ia tā ua mana ia foi. Le whaalue lue ma moe atu i le pō a toa i le Lady Samoa i tutuila. Ai o le si i tanga le pe on tā ua ilunga, o le a whaatala noa ina i le whontanga al kāpeneta al vaeso nei. E pe on sa no mai le whionga al pānmia, la ule al maili toa, ina ua o tātou whesilingia. O sautua lasi le sao le malo Australia ya Samoa. Ai mai se o le si itia o fōlinga wa ai o le malai o le whausunga tangi a Samoa i tia whau. I le whalefono na whaamea fa mai le atoanga o le 5 sfultausanga o le tuatua tasi o le malo o Samoa i le lua fesfulua. Ma toi apa mai e whaamaea le maota mo le ofisa o le fono whaitu la fono. Ai o le toi whaatu lai o le maota luafta sanga mo malo longa whaipule i ana so fono. O le aso lua sulfa o Februari le so, le na fola whalawa i tele mai e le whionga le pālemia la auli le mali e tōpula te vau le watea, pola te vau Forsi Schmidt. E taunu uai i whanua le minista o le VAIFANUA Australia, Penny Wong. Ai, o le malanga mai o le minista o le VAIFANUA Australia, ina ia malanga ma le malo i Savai, i nisi fo i o fuafuanga tā ua mō salawhai. O le isi tu lea na whaamawhal sauna ngal pālemia, o le a saini ai foi, ma le malienga aloa i efsosani mai iai le malo Australia, i le tūlanga o le vā whaafenga iai, i whaafita uli o lo tupu ilunga upenga ta whailangi. E tua iai le mtanga ruenga o leo leo, whale pui ma leo la toi fuota ina, ma le mtanga ruenga o visota inga, ma whaamatalanga te le vavave whanei o na pō. O issues o mama complain na tātou le whail temini, tātou te ui Australia Facebook a veim ta upu. O le MOU la le la saini le vao le malo Samoa o le malo Australia. E ngāru rue whaatasi, fo ia mele tupu taimini. Pa le fo a matan ta pena tātou social media policy. We had to do it. Nen whain tātou tu tala loa me le o le saua o le tu lau la vai whale angalesi. Sau fo le mene so ngā lafo a upo lesi lafo. Le la tu fatasi ntanga luengo leo o le VAIFANUA o ntanga luengo o sotainga tanga luengo puipuinga a Samoa ma form le tutino e va aia umatulanga i lunga le Facebook ona malosi lo leo le tatou fainga vai fatasi saini le MOU tatou mal malo Australia taun tatou fa pe atu Facebook o le tu laulea o matua over tele fa tupu bevesi fa tupu ai ti ngam fa intale va fa fenga ile tunu
O le tūlau foi le wana la fōni upo e a whai na ile ai a te tau o le stangata. Ia ma me umolo whasolo. O le puipuinga la, o le puipuinga mo while mu mo tātou. A e mai sea i la tau o leo mai mawhoringa mo ilu. Ia o maaliria la e o mai la wala e tari pupuanga le temi. Le taunu VAIFANUA le fionga le minister VAIFAFOA au se talia Penny Wong i le so. Mo le wha moe moe o ta wailunga matoe tali wai i le aso atai au. O lo o manatua pēl te maita i te lavau mai mo taa. Le la maftanga ma le tina ia papali i sia fikel. I le lotoa o le falpuipui tafa ingata a o soifua. O le maftanga e peo na mōli mau le tātou pa anga mai te tonu. O le teine te lavau sa tuli lo na whaasalanga i mōli anga e so tanga i whala au whaasaina. Ai o papali i sa loka i le potu tau fia. E whaatari lon whaamsinonga i tua inga e so tanga i le maliu. O lana wo Amerika Samoa Caroline Garbutt talu mai le masina o melua o lua wha. Pei tai o le whela tai o le maftanga lea i le whale pui pui. Sa wha aingoa i lava i le tamaita i te lavau papali i ia mamasia. Whaamtala i papali i atunu o langi wo o iei, Europa, Amerika, Lucia, Siamani, the Netherlands, ma atunu o le Pasifika. Ai o Universite taunga tā pau lava le mea e mana na o ai o le whaalongolongo ai talanoa i lona tangata. E talanoa lava mamasia ma tilo tilo i le la au kilisi masi o le falpuipui. O le mawhai ona toe alu i se isi mea. Tolu masina le umi o le maftanga le nei. E talie ma fia fia. Ma vave ai le alu o le taimi. Pei lava o le mea fua le tolu masina. Ai na o le talie lava. E ui ina tapu le la toe fewa ai ai. Ai sa maua lava le taimi e feilo ai ai. Isa afia le teine talavou. Mamasia o se mafutanga fia fia. O le laki lava lea na tawe tau ai. E te tau sua, manga malie, e wha osofia ai le oli oli i o winga fe suisu iai. Tele mea na ea o mai ia te au, i le tolu masina. Mau umaua ia te o ele toa file mua le loto. Awa sa e loa mea sa le ma ba aia o lo utangata. Ma e langona mea sa le ma whaiona wha leo, sa e loa le lei. O le penina oe o le Pasifika, ai sili ai o oe o le wo, o le tina, o le uso, tuangane, o whaatasia ia te oe mama. Sa au whaatalitali le aso lua sa fulo o Februari lua o lua ono. O te aluatua i ewa ai oe i le whaamasinonga. Peitai, ona o oe, e iai lava au oe fo i fuafuanga. E le ai sautala, ona o tangi u ai lava lea. E le ai se whaatofa. Ai o te fia fia i lo loa. O le mea le nana e mana o iai. Malo lo ia oe malfile mu mamasia. Ma folau atu i le vātea tea e whaavavau. Wa e sa o loto. Ai o te manatua pe oe i lo fatu. O te manatua lava tātaimi e whaapasi. E ai tā masi. Tā pese o le valus fulu. Whaatunga o le fitu se fulu i le kitala. Ma fesosoani leisi i leisi. E le ma wha matalaina ni upu. Whaaftai tele mo le mafutanga. Whaaftai i o winga tau safia o te misia. O utala anga o te mimita ai. O oe o lau rosa sa o utawina. O lau penina mai le vasaloloa. O oe o lau pele le ngalo oe le anganga. Sia utina pele sia fikao. O shakaina whaasau. O le lona tolua ile nei o aso talu o na lango mau le sunga. A papali e sia fikao. Ile whanua maliwo le malo e tafa ingata. Ile o mane o lona sauni ngā lotu na whaia. Ile tai ao le stona ina te anei. Ile malu le kalesia whaapatonga Kirsiano Samoa e matau tutai peitai. O whaatalia le tootele le taunu unga le sosuenga a le whomai whaapitoa mai New Zealand ile mafua anga o le maliu. E ui, ina ua salalau mai ai i lunga o fisota inga tele vave. Tuale na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo iaso atai au se wha poponga